pamagtawan ni Amak. Kilagyanig pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Malugod pa, kagumning puso ng Jesus, at makyanib king sakripisyo ning misa, mabilog gayato. Darawon ko kaya kayo ing sablang isip ko, amano, tula at kasakitan. Anting kapaglarinan king kasalanan, para king pangabilog da ring sablang bininyagan, at king pangaligtas ning yato. Ipagkalubyo king kapamilataning pamagkalam ng biye ning banal ay Espiritu, at ding panalangin ng Maria, indo ning Iglesia, ing biye ko kaniting patingapon, isuyo ko kaya kayo at karingaliwang tao. Darawon kay iting biye para karing kayadwanan da ring kaya kaming obispo, ring sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na para king kapagnasanan ning kaya kaming Santo Papa kaniting kasalukuyan na bulan, yanasa. Sagradong puso ng Jesus, kalinis-linisan na puso ng Maria, patulunan ming Santiago Apostol, manalangin tamo. O Diyos sa mayupayang tutu, sa sambanda ka at pasalamatan, ulining lugod at linga apepakit mo king taong kekang lelangan. O mapaglunos sa igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, king balang panahon, liligtas may at kakabos sing kekang balayan, amamaos at manalig king kekang lugod at lunos, karing miyayaliwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at saupan, ikaming kekang anak, daralan kasakitan, paulining danop, albog, silab, ayun, bagyo at sakit. Ikabos mo ring biyemi, ring pamilyami, ring balemi at kabiyayan mi kareting panganib. Itiyaduan mingan kapamilatan ng Kristong ginumi, kayabe ning banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, banal ay Espiritu, Mariang induming kalinis-linisan, talakad tamo po. Ing anghel na ning ginupe pabalwaning Virhen Maria, Bapo Maria, mipno kaking grasya ing ginotsuke ka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa naman ing bunga ning atsan mong i Jesus. Aniko alipaning Ginoo. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginon Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa naman ing bunga ning atsan mong i Jesus. Ating Divino Verbo, mi katawan niyang tao. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginon Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa naman ing bunga ning atsan mong i Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Indunin Diyos. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa pong grasya, ginumin Diyos, ding puso mi, at ampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristong anak mo. Uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa po iti king ginumimuring Heso Kristo, yanasa. Ligay king igpa at king anak at king banalay Espiritu. Ligaya king igpa at king anak at king banalay Espiritu. Ligaya king igpa at king anak at king banalay Espiritu. Ilagyunig pa ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen.
wiyabatala king kakatamong panalangin ding makatuki, para king kapasalamatan at kayadwanan ding karelang pamilya. Pablo and Reynaldo Giao, Bless Constantine and Crisa Pimor, Richard Paulo Gia and Ricardo Giao, Yoli, Jesseline, Jeffrey, Joshua Tayag, Rosario Gaza, Edgardo, Edwin, Renato, and Roel Gaza, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Eddie and Rosario Gilas, Cheat and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leia and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Waylee, Midel, Winston, Jenna, Ansley, Ashley, Macy, El Sunrise, Angel and Ines Cosum, Ruel and Carmen Bautista, Tony Mendoza, Mark Ivan and Hen J. David, Danilo David, Antonio Legaspi, Rivera Cuenco family. Para king makapasubaling kayadwanan di, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizaline Venus, Derek, Chris and Liza Pineda, Nicolas Dizon, Gemabel Dizon, Concepcion, Carissa Marie, Shermaine Ronilo, Rain, Jasper and Conrado Bisda, Betty Ong, James Benedict Layu, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layu, Maria Fatima Castro, John Alfred, April, Anika, May, Aliana Marie, and Alfredo Cayanan Jr., Jacqueline Bautista, Joshua Angeles, Rosario Gilas, Wilfredo Dumamay. Para king malagwang kapaldanan di, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Hinco, Ives Gabriel, Sanchez, Cristina Sanchez, Ines Gosum, Norman Quezon, Terry Davis, Roberto Huang, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Monico Tungol, Francis Dabu, Jaime Marcelo, Joven Inserto, at karinganggang maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na reta ng alanang makaganaka karelo.
Kilakinig po ng anak po ni Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka, timurin. Kalagurang kapatid, misan po, tini po nakatani nga pong Ginoo kaniting kaurasan, para bang kanita pagkanakanat, paramdam kay katamo, maulagatang maulaga kaya, kaluguran na katamungan. Pag masusyantangin itang lugod na ni nga pong Ginoo, at kabang sasadyata rin sarili tamo, bukla ta naman din kay katang puso, bansis yan yung kay katang pamikasala. Magpumpisal ko kay Diyos sa mayapayan tuto. At kaya kayo kapatid, ulimig kasala kong bina, kingisip, amano, at tapat, at niyaluwang kakulangan. Uli nito panigapuko, kang Santa Maria Kapilanmang Birhen, karisab ng Anghel ang pong Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko kay Diyos sa ginutam. Kin Diyos sa mayapayan tuto, pakaluluan na katamo, at yung papataw na rin kasalanan tamo, idala na katamuan sana, kimbiye, alangan ka. Amen. Gloria in excelsis Deo. Malalangin tamo. Oig paming mayupaya, ayat banwa, Diyos ning sikanan at ginunim pakalulo, amamantabi kay kami, iba't king kay kang kaganapan. Pamahalan mo ingal doldoming pamagmalasakit, maranasanang ing mamalis ng pagbilian ni makataong puso, at ing likas ming kainan, e nakadarayo kay kami, o ing sibol ning sablang mayap. Ing kasalpantayanan, mabiyene kay kami pangako na ning kapayapan, at ipabalo na ing kayadwanan ning lugod. Ilako mo kay kami, ing kaymutan, apapampan, king panimanmanan ning kasalpantayanan. Pagkalumwiti, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta,
Malakyas. Metong kung aring marangal, nga na ning Diyos amayupaya, at tatakot lakanako ring sablang tao ning yato. At ngeni ikong pari, iting kautusan para kay kayuya, sukat yu kong galangan king nanumang kay kayong daraptan. Nung kayo makiramdam king sasabihan ko kay kayo, may parala kong sumpa kay kayo, mibili kong sumpa karing bagay tatanggapan yu para king kay kayong kabiyayan. Linaut ko kanako, dakal ko linin lang, lebagan niyang kasunduan agewa ko kay kayo. Inya ako naman, tayran ko loring memalen na ning Israel, ban umisanda kayo. Huling eyo pemintuan, ing kaburian ko, at kayo pareho lawe, karing taong tuturuyo. Ewari metong yamo ing tatang tamo, ewari metong yaing Diyos alina lang kaya katamo. Nung makanyan, bakit mo tutupad karing pangakong binyeta mo king metong at metong? Bakit lalabagan tayong kasunduan, agewa ning Diyos, karing pipumpunan tamo? Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Kaya kagino kakong atuklasan, kapayapan ko atuklasan. Atuklasan ko atuklasan, kanakong kapayapan. Kaya kagino kakong atuklasan, kapayapan ko atuklasan, 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 kanakong kapayapan. Kaya kagino kakong atuklasan, kapayapan ko atuklasan, 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 kanakong kapayapan. Ginoo, ala na kanako ing nanumang katasan. Epay gulutan ko na ing sablang kapag maragulan. Kuno imbutan paring bage, makarangal o nanumang bage, lagpas king agyo kong isipan. Kaya kagino kakong atuklasan, kapayapan ko atuklasan, 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 kanakong kapayapan. Kontento na ko at paya pabili, kawangis ning bengot ken kandungan ng induna, panatag kulub. Kaya kagino kakong atuklasan, kapayapan ko atuklasan, 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 kanakong kapayapan. Inya Israel, manalig ka king Gino, ngeni at king kapilan paman. Kaya kagino kakong
tuklasan, kapayapaan ko at tuklasan, at tuklasan, at tuklasan, kanakong kapayapaan, kay Ginoo akong atuklasan, kapayapaan ko atuklasan, 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 kanakong kapayapaan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonika. Kalupaning malugod ay indung malingap, karing kayang anak. Maragul kami lugod at lingap kaya kayo, at telagami ing kaya kaming sarili, king pamanaral kaya kayo, king mayap abalita. Aliwa mo iti, nune pati biyemi, pigkalugmi para kaya kayo, uling tunay kayong meging mal kaya kami. Ipaganak ako kaya kayo kapatad, nung makananong kaming magobra at migpakapagal aldot bengi, bane kami maging pabayat kenuman, samantalang panaral miya kaya kayo ing maya pabalita nin Diyos. Iti mo naman ing sangkan nung bakit parati kayong pasalamat kin Diyos. Ulingin niyang penaral miya ing amano na ning Diyos, pekiramdaman ye at tinggap, anting amano ning tao, nune anting amano na ning Diyos. At tunay naman king Diyos siya. At iting penaral mi, mayayakit king biyeyo, kaya kayong talasal pantaya, anting mabiye paya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Atin kayong metong aypa, ingib pa yung atsubanwa. Atin kayong metong mong talaturo, ingginong Heso Kristo. Ingginuman tabe kaya kayo. At kaya ka, Antimuri, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, O Ginoo. Inarapan na lang Jesus ding dakalataw ang ponding kayang alagad at nga nakarela. Ding eskribas at fariseos, ilaring mirina no payang palino king batas ng Moises. Inya pamintuan yu at tukyan ing nanumang tuturura kaya kayo. Makanyan man, yula apusan king dapat da. Uling era tutuparan ing karelang ipanaral. Manaptas lang mga bayat a karga, at papusan da karing tao, kabang ilan naman, ang yang metong muman karing talirira, ere kimut bansaw pandalang magkarga kareti. Pakitang tao muing sablang dapat da. Halbenyo, nung nula anti pangalapad ding karelang pilaktera,
at pakakaba-kaba dala ring borlas ding karelang balabal. Maburilang tutong lulukluk karing kabisera ning makipamiestala at karing piling luklukan karing sinagoga. Tuturang buriing pupugayan dala karing palengke at awsan dalang maestro. Dapot kayo payawos maestro, pablasang mikakapatad kayungan at metong kayo mo maestro. Awsan ipaing ninuman ketiking yato, antina ningatin kayong metong mong ipa at subanwa, ni kayo payawos talaturo, ulingatin kayong metong mong talaturo at iya Kristo. Ing peka maraguldili kaya kayo, yung maging talasuyuyo. Ing ninumang mitatasking sarili na, mibabaya, at ing ninumang mibababaking sarili na, mitasya. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kay ako, Kristo. Puta pong ating mag-file annulment karing talasawa kinasal kempisamban. Para bang kanita kapamilatan ni karelang pamagpailay ni pakit da itang karelang kasal ala talagang valid a kasal. So, patse po mag-file keng katamon diocese sa tintamon tribunal. So, inggawan kanita mantun ka pong testigo. So, misan, mangubi apong Marius Roque tinyang istorya na makananong misan nating big file annulment may asawa. So, mga ilangan lang testigo, malamo keng korte. Tila pong metong at testigo, patuto na talagang yung karelang kasal, dapat may walang bisa. Uneng, inintestigo ngayon ni Marayuya pa, kanyang Mindanao. So, bangka nita mira siya kini, gumastos lang para, pero plano, pamangan, tuknangana, patandatang yan. So, anyway, magsadyano man po kanong gastusan, banta datang yan, banta ating maging testigo. At niya pong datang yan, ilukluk dane, ban interview, dene kay katamong pari, nande, nano mo po nga sabi yu, karening may asawa, kaya pamibiyabira. Yung po sinabi na, amo nga na, masakit na mo po yung magsalita. Masakit na yung magsalita. Ginasos lang marakal, anyan datang yung testigo, masakit na mo po yung magsalita. Ing amano, ne po, ngini bala mo, nakalalagwa na yung magsalita. Itang taong ito niyang datang ya, masakit yung magsalita. Ang ulimbalo na siya magsalita ya, ito niyang commitment. Kaya gayon sasabihan. Ngayon puwas nakabilising magsalita na mukabot. Kaya be kami po ka rin. Yapin po niyang pigugunaman ko rin yung pamamasa, mga diko, aminang ko po kayo at manyad kong patawad. Metong ko po karetang mi address kanini. Nanengkay rin kay kami nga mano. Lalong-lalo na po tang palino miya, yung mano na nga pong gino. Nengkay marayu, yung kay kami biye, magkulangan kaming patuto. Ikaming obispo, ikaming pari. Palagi ko po kaya be kayo naman ka rin, lalong-lalo na ring pengari. Balo ko, beto nga masakit kimbiye. Nang kay tayong inapse, yung masanting ay amano, makalingwan tani. Kining mo munang pamamasa, dindamtamo iba't king libro ng propeta Malakias, nga na ni nga pong gino, ako nga na, katatakutan dako, ring tao. O bati kayo ay ko respetuan, nga naking kayang balayan.
ing amano ko, kayo respetuan. Kayo maging tapat, king kasunduan, lalong-lalo na kayong pari, ngayon na. Pari din ng religious leaders kanita. And I think, malamoy kami mo naman, na ingapong Ginoo, arala nala, retan tatalan, upaya. Yung sinabi na, kayo making tapat, king kasunduan. You are not faithful in the covenant. At huling kayo making tapat, inggewa yung ngayon, yan naman yung kayong kasiran. Huling kayo making tapat, din kayong amano, marayula kayong pamibibi. Ding amano ko, siyempre makananuro respeto, ang ding amano na nga pong Ginoo. Nung ila mismo maging sangkan, man miraseng amano na nga pong Ginoo karela, respetuan. At ining diwa nga ini, ning pamagsalita na nga pong Ginoo, kapamilatan ng propeta, yan naman isusundo ng Jesus. Nga nang nga pong Ginoo, karing tao, den Pariseo at Escribas, den tuturing yung religious leaders, pakiramdaman nyo yung sasabyenda. Waling medinan lang upaya, para bang kanita palinore, yung amano na nga pong Ginoo. Pakiramdaman nyo lang. Pero, tutok yan, yung karelang gagawan. Medyo masakit ya po yata itan Lalong-lalo na po, limbawa, kay kami, kasanting ng manaral ng obispo. Masanting yapin po manaral ng obispo. Pero yung gagawa ng gagawa na, masakit siya po itan Kasanting ng manaral apunjihan. Pero, tutok yan ng gagawa na. Kasanting ng mga manon tatang mo. Panay ng yapse tungkol kem Biblia, ang poking apong Ginoo. Opo, maswelo kami, pero may pututok yan ng gagawa na. Masakit siya po ito Pero akit tamo kini, nanumaning mayap, nanumaning manibatan keng hapong Ginoo, na malyaring sagkan ng kakulangan tam. Huling amano na ng hapong Ginoo patsepe, kirandaman me, ninuman ng magdala, ining amano nga ini, ing mamungang mayap kimbetham. Pero, atin naman metong apielem bawanan ay arap na kay katamo ng apong Ginoo. King kaduang pamamasa, Pablo, sa sinulat ka rin taga Thessalonica, nanong gewana, tirwanan dala, delaring maya pabalita karela. At sinabi na pang Pablo, at tatandaan nyo, dalaming maya pabalita ang kay kayo, kami may upah. Kami mismo may pawas, kami may gobra para kayong pamangailangan mi. Kami may kayong pabayat kay kayo. Uling metong mo yung nasami, yapinin dalami king maya papalita. At kayo may kiramdam kayo king maya papalita. Inasat tuturing na kayong maulaga. Ulinting gapi king apong Ginoo at may biye kayo king kasalpantayanan. So, akit tamo kini, ing apong Ginoo bilang metong nga malugudig pa, tuturo na kay katamo, nano itang dapat baywan at mamiyayang pilim bawanan. Nano dapat baywan, ing pamibibi tamo, pakikwanan tang bilapat, karing kay katang sasabyan ang mga santing. Karing kay katamong tuturo. At tatandaan kay pumisan, bayo ko pa mong ordin kanita, ating metong kursilista nga na makanyan. Amo nga na, ot kasakit niya na. Po tang ating kantuturo nga na. Tang ating kantuturo, manusga ka pa. Tuturong makanyan. Metong yung makaturo, pero retang luwa na kaya makaturuan na. Retang fingers. Tapi naman niya po, tuturo may metong tao, metong yan taliri. Retang lunukar la makaturo. Kaya kami. Aga nakakepoy ni uling nakasakiting tatalakad kini kay bat manaral. As nakasakiting magsalita kay ngapong Ginoo kay bat akalingwan mina kay bat. I think makanyan mo naman po kay kayo. Mitipon tamong ini ingapong Ginoo at inyang maya pabalita. Papapansin na kay katamo no ka rin in dapat bayuan.
Lawantala rin kay katanga mano, ampoy pamibiyebye tamo. Nung marayula, pakikuanan tamong milapi lang bagya. Para bang kanita, sunlag at lalo tamong maging talapatutuna ning mayap kabalita. Manigaral tamo kang San Pablo. Numakananong kimpamiraral na king mayap pabalita. Enya mo kabudmik salita, nakalapanawun manalangin, migugunam, para bang kanita lawana, aluway sarili na, yan darala na karintao, nuni ing mayap kabalita ng Kristo. At ipong metong istorya, misan delare kimpari, ing metong anak, grade 6. Kasi po, asne katako pong kay crispy pata. Delare kang among, denim pengari, banta panaralane. Anak ya pa, crispy pata, kay ba't bibilog na yung katawan. So, among, sabyanan nyo ne po, hining anak me, o ba't eya po mangan nung crispy pata. Yan ang makanyan. So, nga na pari, magbalik kayo nga na after 1 week. Nga nakareting pengari. Ang takalaw, after 1 week. So, sige, may hula. After 1 week, aga nakararing pengari na magbalik. Kanyang punta lang din pa si Bayo, inimpari, mong after 1 week, o aralan nyo na po ining anak ko. Kini ka junior, makumpisang ini, nakamamangan crispy pata pa mo. Mangan kang gule, etc. Kaya ba't may sabi lang sekreto, amo nga o ba't po kanyang munta kami, kasimple mo palang makanyan, o tayo sinabi nga kasi niyang puntalan niyo ko, mamangan ko pang crispy patangan. So, after 1 week, tino ko nang kong mamangan, at ining sabihan ko kaya, tutu, uling nga mano ko, lalto, himpami bebe. Pangadiyo kami po, kami pari. Para bang kanita, king saup na may panalangin niyo. King saup na ng Banal Espiritu. Ing yapsemi kay kayo, kay lamo amano. Doon ay magsalita lamo naman din bimi, bilang patutu, king kay kami daraki kay kayo. Para bang kanita, potambayo ya patalakad kini, iapon jian, at ina kayon darandaman a humilya. Uling humilya na, eya ang gaking amano, nun ay magsalita yung bina, king yapse ng humilya. Pangadiyo ko mo naman po. Ban sumangit na ning kanakong kainan, kimpamaglakbe kong kayabeyo, at least bagya-bagyaman, sa slagya naman ng maya pabalita, king kakong gagawan, at pamibiyebye. At pangadira kayo mo naman po, lalong-lalo na ring pengari. Na mananunasa ng ining mayap ng balita ni nga pong Ginoo. Yung munyesikanan kay katamo, bang kanita, madalas, diyang nin mambayo tama tudtud, balikan ta na rin kay katang daraptan, ampo rin kay katang sasabihan. Sana maging malapit la rin ing sasabihan tamo, ampo ing gagawan tamo. Bang kanita, makasawap tamo king pamiyanad, king kasalpantayanan at kayapan, karing miyembura ring kay katang pamilya. Amen. Alakad na po. Sasalpan tayo kung Diyos si pamayupayan to, bilang kimbanwat yato. At ang Yesu Kristo ng anak ng bugtong ang kinutam, pengagli kong upayan ng Espiritu Santo, mibay ka Santa Mariang Birhen, linasa alam ng upayang Poncio Pilato, mipapik ang krus, bete at mikut-kut, hinipaya ka ring bete, king katungal doon sinubli ang mebi, pepita siya banwa, makalukluk, wananin Diyos si pamayupayan to, iba't ka rin magbalik yan naman kete, bano kong ka rin mabiyang pong mga mati.
sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king papatawad din kasalanan, king pangsublirang miring mete, at king bi alanganga. Amen. Manalangin tamo kaya, aawsan tang igpa, para karing sablang pamuntok ang magdalang mabayat akatungkulan. Kanya ta sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangit mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karengaw sa tamang ministro ning Santa Iglesia, ban ela mibili mga bayat a karga, karing pagoda ring tao, nanebagkus, sa upandala magdala, king karelang pupusanan, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing mayayawos pamuntok, ban ela malintong titulo ning karangalan, nanebagkus, magkapilit lang sumuyo, karing karela manalig, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing mayayawos talaturo, ban king lugar ay yubagdoring kayanakan, king sarili rang wangis, sa upandala maging malaya at apanaligan, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kapilanman e miri ng titulo, at kapilanman e tanggap kareti, ban mikakatuliran na sanang kaluparing aliwa, at e malaway mababa, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing mamitbit king nagyong Kristiyano, baneta mulawan ing katang sarili, amatas karing aliwa, manatili tamong kasanmetong ng Kristo, ing bukod tamo mong maestro, at kambena sumuyo tamo karing kaparatang tao, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoong Diyos, papanatilian mo kaming maingat, may biyebe, king Ebanghelyo ng kay kanganak, at talaturumi, king Ginoong Jesucristo. Amen. Chupapo, Ecuador.
Kalukurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundahon, matanggaparapan ng Diyos sig pamayupayang tuto. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ng pakalulo, adawon miya sana ing metong adali sa sakripisyo para king kapatawaran da rin kay kaming kasalanan. Iti adwan ming kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka, Antimori, Yat nayo na rin puso yun. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, impasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos ng alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan niyo sa Kristong Ginumi. Kapamilatanin kayang krus at pamanyabling mebi, kinabos na kami king sablang kingalang kapupusan na kamatayan. At tinaos mo kami king ligaya, at ginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin, papasyag milar ing mayupaya mong dapat. Uling inaos mo kami, iba't king karalumduman, banbiras king sarili mong makapagmula lang sala. Uli nanita, kambeda ring sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi kay kalikaya. Lain makami kami lantok ng babi kapurian keka at ngamingan kakanta. Dunay kaping banaloig pa, ikimpanibataaning sablang kabanalan, ulinit pagparalumpumi, pabanalan mula sana retingayin kay Espiritu, ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng kinuming Heso Kristo. Bayo mi daon ko sanlub, yung pamaylas at kamatayan, kinwani yung tinapi, at pipasalamat siya kay ka. Pira sunay, at binyan ka rin kayong disipulo at ngana, tangkapan niya iti, ikayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawin para keke. Makinyan mo naman ng kay Bataning Apunan, kinwane ang kalis. Pasibayo, may miyang kapasalamatan at kapurian kay ka. At binyan ang kalis ka ng kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao, banketa, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapikakanakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Ang
Yang nga nagkakanakan mo ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo, daraon niya kay kang iting tinapin ng nimbi at iting kalis ng kaligtasan. Dahil may pasalamatan kay ka. Impepalerian mo kaming matampang talakad king harapan mo, ban sumuyo kay ka. Papakumbabami ang pagamuam. Kay kaming anasan ng misulu-sulu, king katawan na dayang Kristo, tipunan na kami ting metong, ng banal na Espiritu. Ganakan meway paying banal iglesia mong makalaganap king meto yato. Pan mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Arzobispo, ting sablang pari ampon diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ting sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kayabe ng Maria Kapilanman Virhen induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuan mong apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kekabanding panaon na apurian da katapaligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekanganap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagum ng banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang kingalangang ka. Kimit mong lugod at kapasalamatan, bawas tamong ngayon, ikikakatang kaluguran na pa, at nga tamong madalangin. Ikabos mo kami o kino, king sablang maro, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawad mi. Man king kasopan, king kang pakalulo, para di kami may kabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ng maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yesu Kristong, kay kaming talapangapos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo payan, ating ligayaw, manggaman king alanangga. O kinume Yesu Kristo, na sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, mapiyay ko kay kayo. E mo sana babalikidan din kay kaming kasalanan. Nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikang mabibiyat, magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayangan. At kaya ka, antimorin. Matulata mo po ngayon ipakit, ing may kakamitong tamo, king kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayangan.
Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis, king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiyay nga mano mo at kumayap na ako.
Manalangin daw mo. O Ginoo, pagkaluban mo kaming bayong kapanayan kaniting Eucharistia. Manatili sana ang magligtas mong obra, busal me, kapamilatan ng upayan ng kekang lugod, at yatad na kay kami ing tulang pengako mo. Idadon me, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo ting kanong announcement. Kapanyausan karing kakasal. Iwan Paulo R. Santiago ning Malolos, Bulacan. Kasalyo kang Charmaine C. Francisco ning Santa Ines, Betis. Keng November 19 ing kasaldo king San Agustin Parish, San Fernando. Kadua, Ijan Zacarias III Arconanan at Judith Marie B. Lopez ning San Juan Bautista, Betis. Kasala king January 5, 2024, king San Guillermo Parish, Bacolor. Nung atin kong balong kasangkanan, ban emi tuloy deting kasal, pakisabi namo po king Kura Paroko o king Parish Office. Salamat po. Talakadam po. Ang Ginoo manatili kayo. At kaya ka, Antimuring. At may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo ngan, nagigpa, hampon ng anak, hampon ng Espiritu Santo. Amen. Matulatan nga daw nitong Eucharistia. Kumita ng ini, at matulatan mong idala ang kapayapaan ng Kristo, karing kalupang tao. Salamat, King Kaya Diyos.